Ndagushuje cyane uwe mukunzi wa isi mu ncamake. Karaba amazi meza n'isabune kenshi gashoboka uzaba ugabanyije ibyago byo kwandura coronavirus ndetse n'izindi ndwara ziterwa n'umwanda. Yama buri joro mu nzitiramibu bikoranye umuti uzaba ugabanyije ibyago byo kwandura malaria. Izo ni zimwe mu nama dukunda guhabwa n'inzego z'ubuzima zitubwira uburyo twakwirinda indwara zitandukanye cyane cyane izandura. Gusa hari izindi ndwara bigoye gutahura kuko akenshi usanga umuntu yayirwaye atamenya igihe yayanduriye cyangwa aho yayikuye. Mu Cyongereza ni indwara bita non-communicable diseases, ni indwara zitandura. Imibare igaragaza ko muri iyi myaka ya vuba izo ndwara arizo zihitana abantu benshi ugereranyije n'izindi. Uyu munsi turavuga ku ndwara ya kanseri. Kanseri kuyumva ubwabyo hari abo bita bitera ubwoba. Benshi bumva ko wayirwaye biba birangiriye aho abategereje ko Imana imuhamagara gusa akitahira, kandi bakaba bumva ko igihe cyose asigaje agomba gukibamo mu bubabare akihangana. Hari n'abandi batinya kujya kwisuzumisha batinya ko bababwira ko banduye kanseri kuko baba bumva ko ubuzima bwabo bwaba burangiriye aho. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ritangaza ko kanseri ariyo ndwara ya kabiri ihitana abantu benshi ku isi. Nk'imibare yo mu 2018 igaragaza ko indwara ya kanseri yishe abarenga miliyoni hafi 10. Ni mu gihe mu Rwanda nk'uko bitangazwa n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima abagera ku bihumbi 10 buri mwaka barwariye indwara ya kanseri, mu gihe ngo ibihumbi 3 gusa muri abo aribo bitabira gahunda zo kwivuza. Muri kanseri zikunda kwibasira abantu cyane harimo kanseri ya prostate, iy'ibihaha, kanseri y'igifu, kanseri y'uruhu, kanseri y'amara, kanseri y'inkondo y'umura, kanseri y'amagufa, kanseri y'ibere n'izindi. Reka tubanze turebe kanseri ni iki ubundi. Muri make, kanseri ni ugukura cyane mu buryo budasanzwe k'uturemangingo tudasanzwe tw'umubiri. Ubusanzwe uturemangingo tw'umubiri tugira igihe tubaho, tugapfa, tugasimbuzwa utundi dushya. Utu turemangingo tudasanzwe ikibazo gikomeye nuko tudapfa kandi tugakomeza kwiyuburura cyane. Ibi bitera kugira uturemangingo tw'umurengera bigakora ikintu kinini kizwe nka tumor. Nubwo ibi byose bishobora kwikora nta ruhare umuntu yabigizemo, hari zimwe mu mpamvu zishobora gutuma umuntu arwara kanseri yabigizemo uruhare. Nta bushakashatsi na bumwe buremerwa bwa siyanse bwemeza mu by'ukuri gituma umuntu arwara kanseri. Gusa abaganga bavuga ko zimwe muri kanseri zishobora kuba karande, aho nk'umuntu ufite uwo mu muryango we wegeze kurwara kanseri y'ubwoko runaka ngo afite ibyago nawe byo kuzayirwara, cyangwa hakaba hari n'indi myitwarire itera imihindagurikire y'utu turemangingo tw'umubiri bigatera kanseri. Imwe mu myitwarire yagaragajwe nk'ishobora gutera kanseri harimo nko kunywa itabi cyane bishobora gutera kanseri y'ibihaha. Kumara igihe kinini cyane ku zuba byongera ibyago byo kuba umuntu yarwara kanseri y'uruhu. Gusa iyo myitwarire igenda imunga umubiri buhoro buhoro, umuntu akazaboneka ko arwaye kanseri ageze mu zabukuru. Iyo niyo mpamvu usanga mu bakiri bato hatagaragara ubwoko bwa kanseri bumwe n'ubwo mu bakuze. Nubwo hari imyitwarire umuntu aba agomba kugira ngo yirinde kanseri, kuba umuntu yarwara kanseri akenshi si uko hari uruhare aba yabigize mu rwego rwose, kuko hari ababa bakora nk'ibye ariko bo ntibarware kanseri. Ese umuntu ashobora kumenya gute ko afite kanseri? Hari ibimenyetso byinshi mpuruza bishobora kubwira umuntu ko yaba afite kanseri runaka. Kimwe n'uko hari ubwoko bwa kanseri bwinshi butandukanye kandi bufite ibimenyetso byinshi bitandukanye. Gusa hari bimwe bishobora guhurirwaho. Muri bimwe muri ibyo harimo kugira umunaniro ukabije, kugira ububabare bukabije ahantu runaka ku mubiri, umutwe udakira, gutakaza ubushobozi bwo kureba neza, kumagana umubiri wose kugira aho ubura amacandwe, kugira ibisebe ntibipfe gukira, gutakaza ibiro nta kibazo namufite, kubura ubushake bwo kurya, inkorora y'igikata ivanzemo n'ububabare budasanzwe mu gatuza, guhumeka bigoranye usa nk'usemeka n'ibindi bitandukanye. Iyo umuntu agiye kwisuzumisha kanseri bakayibona hakiri kare, haba hari amahirwe ko ashobora kuba yavurwa agakira neza. Gusa uko umuntu atinda kujya kwivuza niko twaturemangingo tudasanzwe tugenda turushaho gukwira umubiri wose, ikageraho imurenga ku buryo batakivuwe ngo akire, uretse kumuha imiti yo kumuturisha no guturisha ububabare ubundi agategereza kwimuhitana. Mu biganiro bitaha noneho tuzagenda tugaruka kuri buri bwoko bwa kanseri, ibimenyetso byabwo n'uburyo umuntu ashobora kubiyirinda. Ndagushimiye cyane ko wafashe umwanya wawe ukankurikira.
niba utarakora subscribe kuri isi mu ncamake nagusaba gusiga ubikoze kugira ngo ibiganiro byacu bitaha ntibikagucike. Nge nitwa Abraham w'Imana, mbifurije amahoro y'Imana naho butaha.